Ole thlir tu te in zawa in atharin chibai kan buk le veka cheu hun nuam le lim om le thatak mang theu turin du sakna sang ber kan hlan le cheu ani ole hei tun tuma chuam Indian actress KRITI SANON chanchin toy fel deuh hlekin kan ngaithla anga chumi pa chuan a lim thla then khatte kan an thlir ho don ani hei ani hi Bollywood industry hmelṭha moi tu ani Indian actress hmelṭha lemchan athiam pia lama a hmelṭha na lar puye mem tu ani mai fang dik zet mai ani hi wantlang na tho lama te a che thale mai che tiang chuan lemchan lam mai pia lama hian mi te ta na tho konga abik takin mei chelam choi kan na lam te hi a war viau mai ani chanchin ngaihnawm tak anei verawa thlir tu te channel la subscribe lo te min subscribe sak tur te like min an pek sak ram tur te khan atharin kan han ngen vele cheu ani KRITI SANON hi kumsang khazekwa somkwa July ni somni pasaria New Delhi apianga apa chu Rahul SANON ni in charter accountant nania anu Gita SANON chu Delhi University professor ani chungkwa zirnangai poimo tak mai atanga seilian ania ama ngei poin doctor emo engineer emo ni adu thina mase tuna chuan Indian lemchan thiam larle nal tak mai aloni tadai mai ani New Delhi school artak DPS RK Purama Zirnabul atana JP Institute of Information Technology Noida College Sakala Electronics and Telecommunication BTech degree azir chuaka zirna lama hian achitha theifu maya atir lama chuan apa anga charter accountant ni atum angreng hle maya atet lain kathak le hip hop dance lamte hi azira athiam angreng viau bok ani College sakal laim ama asang thaboka basketball khelna sa thin le tin part time model tipa in Samsung te Vivel company te advertisement te alang na sa BTech azo nuwa hian Mumbai akala model hi full time in atizuita ani kanule paten engineer turin min duwa ma se kathin lung hian film lam hi akau tlat mai ani atite tlat ani college azo nuwa Mumbai an pem nu hian photographer lar tak tenem suit an beina sa hle maya South India film director Tren khat chuan an hmua email hi film atan atha ani anti zela sangni sompali alo her chuam Telugu film neno kadin chu changin Telugu ala thiam lo viau mai heti lai hian dubbing te po ti angaya kahlau lutuka ma se katum ru hle ani ti in a debu film chanchung chang hi asoi chuak ani tichuan kumsang ni sompalia hian Bollywood film hero pandi changin Tiger Shroff nen anin lana dance action romance te ti in heta hian Filmfare Best Debut Female Award adong hal ani kumsang ni sompanga khan Dilwale Shahrukh Khan le Kajol te nen anin lana kumsang ni somparuka rapta film achanchu ahmunom hlebok ani kumsang ni sompasaria Bareilly ki Barfi chu ahmunom viau boka he film chan hi sang ni sompariata Luka chupi film chu comedy le social message lam hoi ani a hit le boka kumsang ni sompakwa khan Houseful 4 telin comedy queen anti pha ve tichuan sang ni sompakwa thau hian Panipat film historical drama inlanin a acting hian fak a hlo hle ani kumsang ni somni pakhat khan Mimi film surrogate mother role achanga ama chuan he film hian kanun athak ati National Film Award le Filmfare Best Actress ani phak nge ani kumsang ni somni pathum atanga sang ni somni paruk inkar chung hiam film thatak taka inlanin se zada te kanapat te Terry Baton te Bedia True te The Crew te Do Pati te alar zolan ni hengba ka pohen film thatak tak danga a inlan bok ani film pakata hian crore ria tatanga crore somte a hlo heroine lo sang berpol atling ani KRITI hi lemchana chuan versatile queen anti vengata comedy lamania mo drama action lamte romance lamte mythology lamte athiam zelmaya dance te expression te dialect lamte hi ane soviau zel ani KRITI SANON ti chuan a mel atha mai ni lo a acting po atha ti chu mi pui ngai dan ani National Award te Filmfare te IIFA te Zcene te Stardust te award dong nuala hengpa ka yen loman duom tak po adong nual bok ani ama chuan award don hi kata na poimo hle amaro chu mi pakhatin mi film ka ena kami tuyetla ti asoi kha katan chuan award lian berani ati ve thungani
lem chan lama lu hi atir lam kum ni chung chu a chung te hian an support lo ang reng fiau mai ani a film chan to zinga larber ti thei tur mi film a hian surrogate mother role achanga pumpuar lem ke zinga nen dar kariat te om thina a ha thei le ani ataksa ti ri atula wangin nikhata chovoinga te a ei hial thina ni ome rajasthani trong azir zuya national award adong hial ani he role hi kanun thlak tu ani nu ni na ka hrethar atiani national award adon nuwa delhi a school hlui dps a kalin no pang a fuina sa autorickshaw a security po lalem lovin akal mai thin ani delhi nula engineer anu a rampum pom thei lem chan thiam ni ta kriti nuna hian mel that pia lama thinlung tha le thorim apoi mo zia alang chiang hle ani atir lama kan soitak ang deuh khan kriti sanon hi vantlang ta na tho konga social work lama hian a chetra fu maya women empowerment lama ati thei to ka ke penin mei sesirna lam hoin na te po athok na saviau mai cancer le diabetes awareness te neim hospital a tranpui na te apenuala tin ranvul lam abikin uile bong en kolna lama hian ngo te apui na sa hle ani covid thrilen vonglai khan delhi le mumbai a chole dam doi asim na sa hle bok school somnia mai chiate tan sanitary pet asema delhi a mai cheno pangtan karate class a sponsor bok ani ama chuam ka lotlin na hi mai chedang te tan kong sial tua man kadu ani atia alu na school hlui dps rk puram tan library sakna tur cheng noi somni panga zet mai ape a kumtinin no pang somnga tan engineer zirna scholarship ape ani smile foundation brand ambassador te po ani to boka mental health campaign in munrang ranga te akal kuala abeina sa angreng viau mai ani a ho sang na hi an chut sakdanin crore za somni atanga za somli ani a amaro chu ataka chuan chu ai chuan atam fe tura te po beisein han ngai tai la kan ring dik viau ome kum khata hian atlang puin crore somthum atanga somli vel hi a lo tlang pui ani film lamte brand lamte production lamte investment atang te in sum te hi a mutlang puya tichuan tuna hian bandra west mumbai a chenga goa lama in pangai ve tak anei boka tin actress ani pia lama hian blue butterfly film nei tu ani a he a production a hian mei chechak na lam hoi film hi lantir adu deuh big thin ni in ama chuan asoi ani kum sang ni som pali atanga sang ni som ni paruk kum som pahni chung hian film som ni pahni chu achangta a film pahni a produce to ani atira engineer ni tum lekha po thiam thei tak achung ten film lamalu tura an du vak lo chunga lemchan khovel lu chil tu national award winner hial ronnipa kriti sanon hian film achantam takzinga hian ama du thlan wange ni don ni mei chechak mei che strong ril ru huai le puitling lam rol hi achang tam angreng le meya ama kriti nge hiam karola hian kanun kada tel zele atiani tichuan tuna hian film pathum vel chu han ma chop deuh an neya tichuan lemchan hrim hi a melina zirwa nge ni ama alan to chuan a hmunom em tlang pui zel ani ole tikhan kanan du tok le don phut anga ama hi ala no panga kum som pani chau film ala chang kan ti to kha chuwangin chanchin soituri alanga don chawani chuwangin nakina athar jok le tle manga inom jok te po chop chho tur la omai theya ton tuma tan chuan kan du to ri phot anga thlir tu ten du khop lo viau ma ula lo hrethiam ram turin kan hanin ngen ani ti suam hundanga te thajok te po tar ran turom tak le kan tar lang thale zong mai don nia thlir tu ten zawai chunga tharin lom thu kan han soi ani